Sambit Patrana Impala Tungaraba Matungda Suchanpura Kuki MLA Singh Zomi Leader Singh Unaraba Matungda Manipur gi Haning Chief Minister N Birengu Unadana Wari Sanakre NEET exam ki question paper lupa lak nifu da Yollamba ga mari lena namyo home police na phajin duna thijin ba hokre MLA Laurembam Rameswar di tha asigi manungda BJP gi MLA sing punchina dun lenga amasen na honaragani haina laukthokre ene lasibu tabiriba puno pu taram noksari ngasi nimidang ramgi ba pausing miamda pichari BJP gi North East in charge oriba MP Sambit Patra Imphal da Unakhre Suchanpura Kuki gi MLA sing unarude Zomi leader sing unaru matungda Imphal da halaktuna hanagi Chief Minister Nongthumam Biren su wari sanakre Chief Minister Oiramba Nongthumam Biren mahaki phamdagi resign tawkhraba matung state asida oirakliba rajniti gi tang tadaba phibam asiga mari lenana numin inigi khongchata BJP gi North East in charge oiriba MP Sambit Patra ngasi Imphal da thunglare mahak Imphal da hek thunglabaga akhanna helicopter amaga loinana Suchanpur satuna Kuki MLA Singh ex MLA Singh amasung Zomi leader Singh unaduna akupo wari sanakre press na phangma paw amagi matung inadi ngasi ayu angan bapung 9 kulom taba matamda BJP gi North East in charge Sambit Patra Imphal airport ta thunglakibani Sambit Patra na airport ta thunglabaga BJP Manipur Pradesh ki General Secretary K Saratna Lusingduna taram oki madugi matung Sambit Patra na helicopter amada Suchanpur tamna luba matungda Sambit Patra na haukiba sahi lising ani kulumdoi gi me ahum dagi hauna thokiba kanglup ki irang adugi hek nonganba me marida Imphal gi rims rota miyam gi mop amada yamathina soktuna matam sangna Delhi da layengduna handakta tholokiba thalon kendra gi BJP gi MLA Bunjagil Bate unaki makha tana Suchanpur gi MLA LM Khokte yauna tongan ba MLA Singh amade ex MLA Singh unarwa matungda Zomi Student Federation gi lusing musinga unaduna wari sanaki infam Sambit Patra na MLA Bunjagil Bate gi residence ta satuna MLA asigi hoji oiba haksangi phibongi matangda hangkiboga lonana MLA Bunjagil Bate amusung LM Khokte aniga close door da lanai oina state asigi hoji oiba political gi scenario asigi matangda kopna khanana duna wari sanaki khongsat aduga mari lena Zomi Student Federation gi maikai dagi su Sambit Patra da memorandum ama submit tauki Kuki Jo Council amasung Zomi Council gi lusing masing su mi phamduna wari sanaki Sambit Patra ki khongsat adugi matangda paumising na hangbo hangi pokom ama piraduna mahak na hai khongsat asi unofficial ni haiba khak natana atai comment amata pikide Sambit Patra gi Imphal khongsat asi state asida president rule thamgrama matung ihan hanbani amramda khongsat asi Sambit Patra na sapchana phongdok khongsat asigi matangda Sambit Patra na paumising hangbo hangi paukhumda saptana phongdok trabasu haukibra April 18 da MLA kunmat hoina Prime Minister Narendra Modi amasung Union Home Minister Amit Shah da aiba cherol pisinduna state asida popular government amasemna ba taksin kiba aduga mari lenana oiramba yai hari Prime Minister amasung Union Home Minister da pisin kiba memorandum aduda BJP gi MLA taraga humdoi NPP gi MLA ahum NPF gi MLA ahum amasung independent MLA ani yauna pun MLA kunmat hoina sahi tawduna popular government ama sem nanabagi damak memorandum pisin kibani BJP ki North East in charge Sambit Patra na lakiba khongsat aduda atarman Suchanpur da hana satlaga Suchanpur da leriba Kuki gi MLA Singh amadi BJP gi MLA Singh unarba matungda Suchanpur gi hek halakpaga Sambit Patra na ex Chief Minister Nongthumam Biren yauna BJP gi MLA Singh amadi BJP gi chairman MLA Singh unaduna wari sanaki ngasi pangthokiba the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UGC ga mari lenana ngarang exam asigi question paper candidate kharada lupa lakh nifu da yonuna examination asibu scam thonaba honaramba mioi ahum Rajasthan Police na Phare Rajasthan Police ki special operation group na hiram asiga mari lenana Joypur dagi Balwan sahi kuntaret Mukesh Mina sahi nifu amasung Haridas sahi kuntragani pan kauba mioi ahum asi
फाबा मतुंगदा वहंग पहुंग चथाबा हौक्रे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन मतुंग इना हारिबा मियोय अहुम असिना महिरोय अमसुंग महाकी इमुंग मनुंगसिंगदा गुरुग्राम पुरक्तुना हौखिबा इराय निमित्ता हारिबा सेनफम असि डिमांड तौरखिबनी अदुबु महिरोय अदुना क्वेश्चन पेपर अदु येंगे हारिबदा मियोय अहुम अदुना याखिदे मियोय अहुम अदुना क्वेश्चन पेपर अदु येंगे हाइबा यादबदगी इमुंग मनुंगी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अमदा कंटेक्ट तौदुना हारिबा मियोय अहुम असि हौखिबा थांग निमित्ता फाखिबनी हाइरी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट नीट UGC असि लेबाक असिगी स्टेट पुंबदा माय पाक लबा कैंडिडेट सिंगदा मेडिकल कॉलेज सिंगदा तमननबगी दमक एडमिशन तौनबगी पांगथोकनरिबनी सलिबा था असिगी मनुंगदा MLA सिंग पुंसिनदुना मपुंग फाबा लेंगाक अमा सेमनबा होनरगनी हाइना कैराव एसिगी MLA लौरेंबम रामेश्वर न फोंदोखरे MLA रामेश्वर द नतना BJP की MLA ओइरिबा स्पीकर सैतब्रता याउना तोंगा MLA सिंगना अथु मतमदा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा सेमलगनी हाइना फोंदोखिबा लेबनी वाफम असी ngasi कैराव एसिगी मनुंग चन्ना लेबा क्यामगै खुरम लेकाय क्यामगै dispensary लेरक अमदी क्यामगै मयाय लेकायदा नौना साबा मैरा पाइबिगी संगलेन सिंग संगाबगी थोरमदा फोंदोखिबनी मांगना मखा ताना हाई मणिपुरगी ngasi ओइरिबा फिल्म असिदा मपुंग फाबा लेंगाक अमा थम्बियो हाइबा असी मियांगी खोलाव खक नतना मिहुत सिंगिसु खोलावनी लमदम असिगी सिरबा तानफम असिदा BJP की MLA सिंगी मरक्ता खाइबुंग तानदन मपुंग फाबा लेंगाक अमा सेम ngamdaba हाइबा असी याम लाइबक थिबनी हौजिक मणिपुर की ओइरिबा फिल्म असी मियामना थेंगनरिबा अवाबसिंग असी येंगलगा मियांगी मिहुत सिंगना इसा की लनाई नुंगाइनदबा अमदी साउनिंगबा पुंबा नाथैनरमलगा तुंगी मिरोनगी दमक येंगलगा मपुंग फाबा लेंगाक अमा सेमनबा होनमिनसी मपुंग फाबा लेंगाक अमा सेमबा तंगाई फदना MLA कुंथ्रागी मथौ ताई हौजिक फावबदा MLA कुनहुमदोइदी अमा तोइना पुंसिनदु लैरे वाडौरिबा MLA तरि असि पुंसिनबा ngamnaba thakta honari athu matamda central lengak semlakta tarabsu state asigi MLA sing amato ina punsina duna lengak ama semnaba honagani haina mahana pungdoki